Di napalabas, napan ni Crisilda iti opisina da Elisa. Gapo iti panagtibtib-bayo da itoy. Dita anaduktalan na ti panangdangran ni Jonah kini Elisa. Gimayabgab ti pungtot na ket di marop akas latigri iti sigud agayim na. Naggubal da ket nasangbatan ni Jorin dayta. Nataranta ti baro ket pilit a pinagsina na dagitoy. Inyawid met ni Elisa ti inana. Iti panagmaymaysa ni Jonah iti opisina da, imawag ni siya. Ket kasla ubing a nagpulong iti balasang. Agingga ana ibagana nga isuti kayat na amang sukat ken ni Elisa iti trabaho na. Ita papagayam, adtoy tituloy tinobela tayo ana paulwan. Siit iti barokong. Sapay lang ko mata makapanunot na naimbag ni siya. Diyak kaya na makita ti panagrup-rupa na Elisa. Ambisyosa na siya papay. Nakiayan-ayat kit din iti anak ko. Idinto taarig na adalang iti siro tinapan mi. Ni Victor dito mawag. Hello, apa yung mawag ka? Kaputa kahit ko lang at amagin no imay matlaang kita opisina yun ni Jorin. Wan, imay nag-refer eh. Ano ti kaya't mo asawan? No saan ko mga imay ni Jorin? Abang ano napatay ko ni Crisilda. Aniya? Abay, inananong ni Crisilda? Salpak ka. Isakit mo. Concern ka laon ay kini Crisilda. Idinto ta siyak nga asawam. Siyak kumati mo na nasa ludsodam no anyat napasamak kanyak. Abay, anya ngamin tinapasamak. Umay ko magtrabaho ni Elisa. Ngam nagburak ti darak. Anya dinarabit mo kini Elisa? Dinangrak. Gaputi pandakian ayat na kini Jorin. Aniya? Nagsagsangit. Gaputi naramit ko kankwana. Kat imay ti ina na bastos. O anya pa'y. Dinarup na kadagos. Dirambulan. Aniya? Isut iti marup kanyak. Isut imuna. Hanggang apay. Agpaabakak ka di. Naggubal kami Aging ka ngayon dumudum ko iti swelo. Saan? Kat dimtang mat ni Jorin. Madamati pa naggubal mi. Isut na magsinakada kami. Saan na may parbang na kita raramidam? Tiramot ti amin dagitoy kat ti panagayat ti anak ta ka ni Elisa. Naagasa kong dagiti garumyag ti rupayo, nanang. Saan kunto apulos amalipatan da ito nga inaramid kanyak ni Jonah? Nanang, sinurot na tayo sama iti balay ni Ma'am Jonah. Saan nga iso dyan dimsang iti kotse? Nadikat ni Victor. Makita natin dito'y balkon. Umasidagan ka data. Crisilda, Elisa, anya tinaramit ka na kayo ti asawak. No kasta. Amumon tinapasamak. Gapot ay mahawagak kini Jonah. Kit naibaga na ti panaggubaliw. Apay agsangit ka maten, Crisilda. Gapoy ti kinaranggas ti asawa yo. Angka. Adda garamiyan ti rupam, Crisilda. Gaputa indumudum nak ti asawam. Apay nga impalubos mo? Gaputa hindi sinublat nak apinangat. Natulidak. Magigasin na kaya nak at indumudum nak.
Oo na yan. Oo na yan ni Jonah. Naranggas gayam di asawa yo, Uncle Victor. Mayan nyo. Takasaritak to'y kinalapat ti asawak. Saan ko mapalabas na ito'y ngay naramid na kada kayo atwa? Bayamon. Tamang ano na kayo, matiaga pa. Ti amok kat umay ni Victor dito opisina itay mawag ng saan mo't kayam. Ni Dominic na ito eh. Hello, Dominic. Kumusta di ba nagtrabaho ni Elisa? Awanan dito ni Elisa tay ni Katkon. Tapay. Gapot ako ba'y gayog-gab ti pungtot ko kankwana iti panakinayat na iti anak ko. Anya. Iso ngay dinadanon ko dito opisina saan ko na nalapdan ti Riknak. Kada niya din namin mo kang Ay, siyempre, dinangrak. Tinong pakitin namin do adaras. Anya. Ambisyosa na dya babae, Dominic. Kaya't nati may kamang iti pamilyami. Tapno instant milyonarya mo tan, ang makikalay sa iti anak ko. Dagas ka din, ukas taman bilang. Diyak kaya't ni Elisa para kay ni Jorin. Aginggat si Bibi Agak. Saan kuntong ay palubos nga isuda ti agasawa. Oh, apa di kag sao, Dominic? Ayunam ida? Dominic! Hello! Oh, buisit. Initip na na. Napanan ni Victor. Kat kunana asidiran na ti asawa na. Gapu iti inaramid na kada kami kani Elisa. Ni tatang dayjay. Simang petan manipod iti shop na. Kunak tupay nga adakan dito yung balay anak ko. Kumusta ni Elisa di opisina da? Inyawid kon tatang. Anya, apay nga nyawid mo? Nene, apay nagsangit ka ba dyan anak ko? Anya ay tinapasamak. Aguray ka man. Anya tinapasamak di tarupam. Naggubal kami ka ni Chona, tatang. Anya, taapay, anya ti razong. Gaputa dinangran na ni Elisa. Anya, salbag nga suna. Inakiti balay da. Anya ti aramidan niyo ijay, tatang. Awan gaaway yung kadakwada. Ay na, jak mapalabas na ito nga inaramid na kingka, ken ni Elisa. Bay andaklat na siya ti makiririkan kwa na, tatang. Anya nga mintiga puna dinangran na ni Elisa. Gaputa na pasama kan ti pagbutbut nga, tatang. Anya. Ti pan nakatakwat ni Chona iti relasyon da Jorin kan ti apo ko yo. Anya. Isu ti rason anadangran ni Chona ni Elisa. Isu nga dinaamwak adinangran na. Impungot ko. Siyak tinaabak. Tain dumudumnak iti swelo. Anya, impalubos mo akas tati inaramid na kingka. Siyak nga rutim mo na anang penget kan kwa na, tatang. Idi pinangat nakmat. Natulid ak. Jayan, indumudum nakmatan. Subot laeng ado tigarumyad tarupam. Adan tulatal daw dayjay atyo na, tatang. San amay sa ti aldaw. Anak ko, saan ka kumang agipang taakas ta? San amat maturog ti Diyos, tatang. Adan tulat tapakakarmaan ni Chona.
Ada ising ken Berta. Ada palaro ti Bartek ni Jory na si Mangpet. Ket nagdiretso iti silid na. Nakitahin. Mapanak iti silid na. Ilaban ko tayan ayat may kini Elisa. Agsasawa mat maturog. Uray sinyo ta dip-dip pa. Ket awan ti makaipawil nga ayatat ni Elisa. Palaos ti panagayat na kini Elisa. Gimsan mo't akayat ni Tiyuna ni Elisa nga agbalin ang manugang mi. Kaya't ko tiyak pala ni Isa. Isama pa na kijayan ni Siyasya. O salpak ti kastoy. Ang burburik pa ilang kitara kiti dajay ka Elisa. Tsaki palubos nga iso ti maasawa ni Jorin. Uray anyat papaspasamak. Rak-rakak ti relasyon da. Akas iti panang rak-rak ko iti relasyon da Victor kan Criselta. Diyos ko. Anya nga tati pagpanagan ti relasyon mi kini Jorin. Itatanamwanan ti inana ti relasyon mi. Kasta unay ti pungtot kanyak ni Ma'am Chona. Agapoy ti panaki ayan-ayat ko. Iti anak na. Kunana ati kinabak ng dalaang ti kayat ko agam-gaman kini Jorin. Amo ti Diyos. No kasano ti kinasinaw ti puso ka nang aklon iti ayat ni Jorin. Ni Jorin. Iso ti umawawag. Hello? Kumusta kan, Elisa? Ha? Nabartag ka kati? Nausawan nakbasitan. Apa nagbartag ka? Kaputan na sakit tinakang ko. Itinamayan kin ka ni Mami. Kastay kayam ni Mami. Narungsot unay no sa ti makapungton. Saan ka ko mga agbutang kinkwana? No daduma. Kasla mamati ako iti atap ni nanang. Ani mamim ti mangipangpang ta kanyak. Babaan iti cellphone. Anya? Iti inaramid na kanyak. Kan iti nakitak analaos a pungtot na. Kasta ti mamati kitan. Nga iso ti pagkapkapuan dagiti naawat ko a text. No isuman bilang. Kadyab bumdang amang salangad kinkwana, Elisa. Anya? Saan amalawlawagan ti atap mo kini Mami? Nujak ibaga da ito'y abanag. Sanan. Bayamon, Jorin. Kaya't kumat amaamuan. No isot paggapgapan. Dagi dinaawat mo apamot butang, Elisa. Jorin. Anak, anya ita ti plano kini Elisa. Itatasaanan ngagtrabaho. Dito'y napailaang balay, tatang. Saan nga ta masikuran? No dito'y nalatan balay nga awan aramidan na. Saan mat nga tatang?
Anya nga tano, agsubli a para banta iti pisto tayo. Tatang, adda dagiti mangipangpangtaken ko na. Iso na taltalgadak no dito'y nalatan balay. Ngamno kayat nga gay. Sige, kasaritak to. Kasanon no iti saan na panagubra. Kahit baka nayo ni Jorin ti umay dito'y balay. Anya? Posible akanayon to asarong karan ni Elisa. Sa awan mo trabaho na. Baliwak to man na nakasarita ni Jorin. Anya ti kahit mo asaway. Masapul nga isinanan ni Elisa. Amom, adi na maaramid dayta, anak ko. Taurayon na kadipay laang nga dadakas ama pasamak iti apo ko yo. Anya? Am-amu tayo unay ni Chona tatang. Ado dagiti kabailan na asaan tayo anam-namaan ama aramid na. Jak kayat amay risgo ti biyag ni Elisa. Mangrugin ti kalbaryo iti biyag mi Chona. Nariribukan ti pamilyana. Gapo iti panaginayat na Jorin kanilisa. Sigurado kak. Iwak-wak kumatipunyal iti barokong mo, Chona. Nasip nga tan. Ngam, awan pa ni Jonah. Sa dino nga tan tinagturturongan na. Saan kumat ang makontak taan atindid met ti cellphone na. Daddy, ni mami ka diti paspasungadan nyo. Wani ho. Agsip nga tan. Ngam, di mitlaan nga sumangpet. Napanlakit di mansion da siya, Daddy. Anya ti pagkuna ami ho. Awanan ti sabali apapanan na, no saan nga isudad. Awagak man nga ro ni Shasha. Sige, Dad. Padasan yung awagan. Tabarang nasungbatan na kayo pa'y ni Shasha. Tapay ko maadin naksungbatan no awagak. Nukas bilang mantaag paiso ti atap ko. Kat saan akayat ni Mami nga ipakaam mo ti ayan na. Sigurado ang natulagan na itan ni Shasha. Anya? Ngam padasam latta nga awagan, Dad. Barang no ibaga na matlaang ti agpaiso. No adda iti mansyon da ni Mami. Saan ni ho? Sumangpit tol tangaroda ni Mami. Nasakit unay tinakam ko kini Mami, Dad. Uray siyak. Tasaan ko nga ekspektaren ang may turod na adangaran ni Criselda. Agpaiso ti isang kaibaga ni Auntie Criselda. Nga adu dagiti kabaalan nga aramidin ni Mami. Asaan tayo anam-namaan ang maaramid na. Wan, iho. Ha? Daddy. Tikot siya ni Mami. Isuday jay dimtang. Anak, nakita ka na panagnakamon ti kinarungsot ni Chona no makapungtot. Isosakbay nga dadakas nga ramidan na kan ka. Isinamon ni Jorin. Ladingitak na na. Tsak marami ti kayat yung mapasama. Wala.
Nga agpagdad ka no agtultuloy lata ti relasyon niyo ka ni Jorin. Nagkari kami titong kalmaysa. Nga oray niya ti mapaspasamak. Kat awan to timang talikod ka dagiti karing-kari mi atwa. Tanapat patag ka din dayjay a Jorin. Ngam tibiyag mo. Numapukaw ko ni Jorin. Kaslawan matan ti siri-siri pitibiyag ko. Nana. Anya. Wan nanang. Dayta, kinapod no. Lading itag. Ngamjak mabali na pagtalikodan ni Jorin. Imbag ta si mangpat kayo matlangan. Di nakasarsarita. Agburburik pa lang ti darakan kagapo ka ni Lisa. Awan ti mabalin ko, no di maawat. Tilaang makunak. Kat ay ayatag unay ni Elisa. Salbag ka! Isinam ni Elisa, Jorin. Do di mo kayat adang rakmanan. Di yupad padasan asaktan manan ni Elisa. Ta sigurado asya kung ti makalaban nyo. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parutong.